sadakah. Micawa-cawa cak biru lo pada teru patau pasidakah. Dina kada impak makrami pasidakah. Nyatu kata benar kada basa panak na yano makar magana sa mabasa micawa pala de gageling. Tu ampai aja tu itu masa musuh, masuk lepak apatin. Tahu maka kumriyat. Jadi mau bawa bicara-bicara kong kata aja tuh situ dicawa-cawa di. Maka itu Pak Anuna. Kemudian Rasulullah sebenarnya dia natu ampai na kita situ ngana tu sampajang. Tato ngaliku haroko min sujud dal tu da maka de ukina Ahmad. Jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tunurna nabita. Yaitu ulun mim aroy hatimbul mim aja dal maka de Muhammad. Ya natu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Ya natu watak kalewe pa unsur na tanah api angin wae. Yaitu api tatong yaitu angin rokok. Yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu. Jadi itu nasi lapasan. Ya menemuku ini. Ya natu paham itu Pak. Natu nakada sulapa apa. Ya natu ampai masuk ko patan rupa. Ang kamaridin kamacala ang kamabolong ang kamapute. Ya natu nakada suku patan rupa. Nasabak kuluk itu nur na nabita. Ya matutu watak kale. Tapi ya kustas jelas kali makoro letek la ko sanroy na pak bentuk buaya nasoron no tama saloe. Nanti di musri apa sanro malay itu ampe agama ko sanro malay bahaya. Iya tuh bahaya tuh. Itu nih gede dupa-dupa. Nah perintahan agama makanya nabita nyalakan dupa katau mati apa tuh dupa ko apa. Rumpun nero dupa mawangi. Ya naro wangin na papole malaika nasaba na poji malaika mawangi. Sanroy malay nasa rumpun na paletu. Tuli rumpun na nanapapira maka ko de na tudupa na de na do nasa de na letu ko de na tudupa. Mak da rumpun na saya na palatu. Rumpun na tuli na pakwe ya kini rumpun na palatu aja na tapa tudupa. Motor picture ban na tapa jalan ngokiro na de. Tagasi tama rumpun na panno may gani malaika. De na koro. Ini agama harus dipaham Pak. Ya na sanroy malay masalah. Ya na to ampay na mo pa itu biasa asan nasa salaman na to. Asap pak doang man na to tiga burongko. Agi dia sen barongko. Padahal maka dia barokah. Salawat, sulah. Al-katiri salah, maka daki dikatiri salah. Al-katiri nindin, maka daki dikatiri mandi. Pasolli li rabbika wanhar, maka daki dipasok. Afwan, maka daki diapam. Maka dome matimut tayo di. Jadi namuyero asal nabi pe tau panrita tau malengi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan na to ampay na pakimanang yero. Nalay manang asang. Yo pwede makadoi lilat. Namo to barra. Doon rupa to. Barra si bawa.